Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu Wavinya Ndeti ni watongwezeso ya kuithia kithito cha wia kwa memba manzama 11 cia masibitali ma level 4 na nzamba ingi mbewa miongo kenda cia kuungamia isese kivathukanio cia uiti sikayone cia kwailia uiti utongoi na umelu uthukumini wa maundu ma uiti. Ainene isesoni yi Gavana Wavinya ni wawetakana itambia yi ni ya kuikithia kana mali ya mwene nthi ni ya survey kamuveani wa uiti wamwena kuthinikia mabata ma mwene nthi. Samuel Mbengei nukuelezea. Kwa ilia uiti kauntini ya Masaku ni kati wa agenda ila cia vata view. Gavana Wavinya Ndeti utwai cia kauntini ya Masaku. Level 2 na level 3 ti sibitali cia Obwangwe committees ila cia Saku o monde manyai bau nibo mundu awa nibo wamba utwa wambe kwa uyo la mwanengwa ni kuhakisha facilities une cia thukuma chao nesa na ndawa kembe si uketi othela ni jukumu yenyu kuhakikisha ni mwao ndawa itanekata uyo ndio twanyani weka waziri ndo twanya weka iyo theti mama Saku kila mundu alikeba weane nthini wa chathi cha kuithia kithitunza masia masivitali kauntini ya Masaku vamwe na atongo imasio. Gavana Wavinya Ndeti ni wakulia nzama ino kwikia kithito muno na kuthukuma ene nthi kwa kwiyumia kwingi ni kana kuikithia mwene nthini wa kwata uiti mwailu kauntini ya Masaku. Tina Saku atuthi tu chairman we leader na ando people are as good as their leader. Kembe mu tongo iti focused ye e board ni kumbe ye focused tisawa kwa chairman and I mudhukume na mwe guide yandu in the right that no ye commit tias to you say you on the oath baba ge mundu na lazima yo kosa de yumya na ngoya yake adhukume andu tudhukume andu maitu. There are certain requirements ila require to a public officer to implement. For example, for us the government need to expect an officer of this government with the wisi policies not only sia hospitali lakini sia the government as a whole na programs sia serikali kedhandu ile na interest nasio in the past. From now going forward wambie kwitha na a very keen interest on what the government is doing. Nyeni ndo mu congratulate na ndimwe focus itotimbeti to focus on health tisawa. My workers, my healthcare workers of Machakos, I want to thank you so much for giving me peace. Nimudhukumite maundu ni maendenesa kwa tia itai na mwiyetenda wema ikanesa no yikata na no jukumu yenyu kuhakikisha sibitali ya bingwa saila committees na board members nimwele kuhakikisha ndengitinyo katikati wandu na doctors mudhukumite na monesa na nene mo mukakisha sibitali cia bingwa saila ciele kwikata no theu na also mubandi omiti tiwo sibitali kwa landscaping ka dispensary ya onandu mo kama kakula cia teba ingi. Gavana Wavinya ni wavithwa kana ni uende kwa kasivitali munene wa level 6 na ula ukethea wina private wing na public wing. Sivitali uno wikwatiwa kwitha wi teaching na referral hospital taula wa Kenyatta na ukaita andu kuma kila vandu nthi ya Kenya na nthi mutui ubo wa utwanu maitu Kenyatta nene kodile tika vandu maitu mewa vama kaitwa nesa ino yetwika teaching and referral hospital na temeti ya Muindi Mbingo specialized hospital. Cancer yeitiwe baba, mother and child baba, renal ti dialysis anu nimoke ba na temekia private na general nigenda na yo ndethe cia kwete chao pesa andu alame na mbesa na ndagitali nzio muno na nasi nzio muno alame na mbesa tiendo soge makoka maka kwa mabuma kaitwa maka tuwe mbesa ze tisawa private wing na mwalama tena mbesa titumi oshaji tu na kwandia gisia service ilazi unenga ndo kwa yano sio siekata kwiki wa kwanza ma ino kila sub county ni katiwa matambia ala serikali ya county ya Masaku ungua utongoi wa Her Excellency Gavana Wavinya Ndeti nde kwikia wekedia kana uiti county ya Masaku ni waila imwe kwa imwe kuma White House pamusini wa Masaku itwa Samuel Mbenge.